dakle završili da nije poluge, u tehniku udarac. Sad idemo drugi nastavak, sad isto preuzima, kad prođemo do poluge. Sad je napad isti, mnogo vremena. Tanca, ovo, direkt, desnica, bod, jedan. Ključ i ustaje. Sad preuzimamo 4 godina. Za niski različenje da delo, blok udarac, ključ i totalno. Poluge biti ništa udarac. A mogu jedna ovdje verzija na ovu nekog asistencije? Koji napad? Kažem mi se isto. A šta si ti radi, koji blok? Blok tanca, udarac i ulazimo u ključ. Od prilike istu tehniku imamo kada on krene kružni udarac, pa ovo. Ja idem ovdje, upadam. Šta bi sada ja radio kao Aikidoka? Vi ste došli do ovdje. Dovde ste se s tim. Znači, ovaj napad mi nije stran, znači ja idem u presretanje. Sada ja kao Aikidoka svašta bi uradio. Ovdje, kad ga spustim dok je padao, evo je poluga. Ovdje. Ovdje bi ga zavukao, s desne strane je jetra. Kaže jetra. Jetra je strašan organ koji može odmah da se manifestuje sa lošim efektima, a može da se pisati. Još jedno, vi ste došli u ovu poziciju gde Ude Garen bio. Sada ja kao Aikidoka, postoje, vi obično radite ovo privođenje, ja bi napao koleno gde bi ga spustio. Ali, ja bi nešto drugo ko pravi Aikidoka uradio, gdje on došao tu, a ten, kružno, ovdje. Sad je ovo moj. Možda bude od 350 kg i napildo vam koliko hoće. Tanca, tanca, povlačimo. Tanca, povlačimo. Kuenca, ključ. Sad nastavimo. Od toga asistenta lakše spektakularno. Naša pozicija u kojoj se tihi nalazi, u kojoj se tihi ovog momenta nalazi. Krajnja pozicija ova. Evo, na brzinu sam se setio, u ovoj poziciji ovo kompletno kontrolu. Borba bi za njega bila završena ovog momenta. Znači, opet idemo u vršenju koji napad. Uvrtanje, direktno. Aha. Sad, evo recimo, jedan drugi pristup. Na njegov direkt je ovdje. Ja bi ušao ovako. Znači, na njegov direkt tu. Sklanjam se sa linije napada. Znači, kao tegeći radi. Tu, kružno kretanje. Uvlačen. Znači, on je krenuo tu. Kako se lomi ruka? Zašto on radi tako? Kad je on krenuo, direkt. Tu. Gledajte sada. Kako sad ulazak dalje? On je blokirao i došao u ovu poziciju. Nije. Sada ću ja uraditi sklanjanje. Znači, sklanjamo ovu ruku. Došli smo u poziciju, vi znate da dođete u vašu poziciju koju ste već imali. Sada ova ruka kako je bilo ispod, ali imate poziciju gdje ruka ispod. Sada iz te pozicije, obratite pažnju. Idete ravno dole. Ne, ja iz te pozicije idem prema njemu. Narušavam ravnotežu i dolazim. Znači, došao sam u ovoj poziciji. Idemo ovdje, digao sam ruku. Idemo ovdje. Ikio tehnika. Kompletna kontrola. Kansetu vaza tehnika. Kad god pokuša da ustane. Znači, iz te pozicije, kako je on došao, prilazim ovdje i ulazim u Ikio tehnika. Mora da li tehnika bloka. Sad ti dobro. Ja sam kazao da mora se radi bongsao da se okrene. Znači bongsao presretanje, prenosi se preko i onda... Onda se nastaviti. Znači, kad smo došli u ovu poziciju, možemo ići direktno, to je tehnika omote varijanta. Kada sada ja napadam ovaj zlog, dolazim do krivljenja ruke i narušavam u ravnotežu direktno, ili pak obrnuto. Došao sam ovde, radim korak ovde, ura varijantu. Korak ovde i kružno kretanje. Spuštam ga kružnim kretanjem. Samo dve varijacije. Može.
Ali ne možeš se otmiti za poziciju. On nema šanse se otmiti u radu. Taksa, udarac u stomak. Taksa, dirno. Gore, odjeće rezložene. Ne sad. Vi Ja iste pozicije ne bih, da se nadovežem na Dejana, ja apsolutno ne bih išao u gušenje. Ja u ovoj priči gušenja ne dolazi u obzir. Kod mene, ja bih išao na lom vrata. Kako bih išao na lom vrata? Napao bih bočno vrat prema drugom vratnom prštenu, nasmicanje. Telo bi mu sabio prema dole, glavu bi zadržao prema gore. Pokret je ovaj. Ovdje bi ga lomio. Išao bi na lom vrata, ja bih išao na gušenje, jer za gušenje bi mi potrebna bila snaga od 1 minut vremena dok mu ne zatvori ove arterije se dovoljno da se vidi. Moje bi bilo, znači da ja završim borbu ovdje lomom vrata. Fiksiram ga i napadam vrat. Ako smo u toj tehnici, onda ako bi odavde ja prišao u čišćenje, opet ovdje u lom vrata. Kako? Pustio bi ga da on padne težinom dole, ja bi isto gore. Blokada, bombsel, polje na direkt, bombsel, prizvod polja, bombsel i vojsko boš. Znači, došli ste u ovu poziciju, ponavljam, ova pozicija je bila, tako? Ne, da, pozicija. Ide to gušenje. Mi ne napadamo gušenje. Ovom rukom, glavu, trudim se da ovu njegovu tačku, guram ovakav, krug putanja ove tačke je ova. Ova ruka, putanje ove ruke je ova. Znači, ova. Odavde, ovo guram gore, odavde, ovo guram dole. Znači, putanja je tako. Nasmicanje. Koliko god ima na bitnom vrat na ovu tehniku. I zapamtite, statistika pokazuje da se vrat, govorimo gorenje, ružno izgleda, osim kad su deca u pitanju. Vrat nikad ne napravite da lomite ovako. Mnogo veći ugao vam je za to potreban. Manji ugao vam je potreban da napadne, a da lomimo ovdje. Nego tako, to malo ljudi zna. I zapamtite, možda nije za vas da vam pričam, ali ugao lomljenja je najlakši ovaj. Molim vas da deci to, nisam to tako da deci da pričam, ali vodite računa, znači nekako. Gledaj, samo jednu deseću mušenje, kako idu ruke, kako dolaze ruke, znači, gde je ova ruka, gde je ova ruka. Idi gore, pitam, idi. Može, dobro.